kuma gũtiga wĩra tariki 9 rĩu Mumina Bonaya nĩ amathĩte irathimo cia athuri a forana na Amiru hamwe na a rũrĩrĩ rwa Turkana arĩa maikaraga Isiolo, akinyotera kũhũranĩra gĩturwa kĩa mũmbunge wa Isiolo, thabarĩ ĩrĩa aumagarĩtio nĩ Zack Kinuthia ũrĩa nake ũrikĩte ũteti-inĩ kaunti-inĩ ya Murang'a. Igongona rĩrĩ rĩgĩũka rĩrĩ nake mũmbunge wa ihinda rĩrĩ wa kaunti Rehema Jaldesa ũrĩa ũkoretwo akĩina rwa mũnini wa president na UDA anĩrĩire kũhũndũka kĩama-inĩ kĩa Jubilee hĩndĩ ya icera thingira-inĩ wa iregi mũthenya wa ira, ũndũ ũrĩa ũkũmithĩtio nĩ Bonaya, Kinuthia na mũmbunge wa tene wa Isiolo Tia Galgalo. Otherwise mimi nimerudi nyumbani na mimi ni mtu yako ya mkono, ile maneno yote kidogo ilikuwa ni hasira. Thank you Excellency. Mtu ametafuta njia nyuma ya kuingia State House leo. Nataka kuambia State House ni bedroom yetu. Ingia lakini utapiga picha tu na uondoke. His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta anajua marafiki zake. Anawajua na majina. Amewaamini na kazi yake mbeleni. Kuna watu nimeona leo hapa Isiolo wametafuta njia ya kando wakaingia State House kwa sababu walisikia Mumina alienda jana. Wameenda State House leo na ninafikiri ni picha tu wamepigwa, hawajaongea. Nyinyi mnataka yule mtu ameongea na rais ama yule amepigwa picha? Leo nimeona watu wameenda State House wanasema kwamba wanataka kwenda kutenda kutangatanga huko. State House iko na wenyewe na tuko hapa na tupanduki. Atongoria makiuga nĩ metĩkĩrĩte mwerekera wa President Uhuru Kenyatta wa kũriũkia kĩama kĩa Jubilee na kũingĩra nakĩo thĩinĩ wa ngwatanĩro ya Azimio marĩ hamwe. Na sisi tumesimama kwa Jubilee Party. Kama tusema kwamba tutasimama kwa Jubilee Party, na najua kwamba kuna mambo ya Azimio na tuko ndani. Vile mzee atasema anafuatwa ama anakaidiwa. Andũ aitũ nĩ mũranjigua? Nĩ mũranjigua andũ aitũ? Mũthuri nĩ akararagio. Mũndũ ũrakararia ithe ekagwo atĩa? Si mnajua? Oho nĩ morĩtie ndũrĩrĩ iria cikaraga Isiolo na kaunti iria irigainie na Isiolo cikaranie na thayũ. Kenya mzima saa hii inaangazia wapi? Mali kuna ardhi ni wapi? Mali tunaweza fanya hub ya maendeleo ni wapi? Kwa hivyo kama kuna kaunti inahitaji usalama na jamii kukaa pamoja na heshima, ni kaunti ndio tuweze kufaidika na hiyo maendeleo. Hii mfano ameanza naye kuita jamii pamoja. Pengine tangu kitambo hamjakaa chini pamoja, sijui kama mmekaa pamoja kama Turkana na Wameru. Na nimesema tunaomba Mungu tuweze kushikanisha. Kuweza kuwashikana kabila yote. Kũringana na IEBC, aikia a kura 75,000 nĩo meyandĩkithĩtie kaunti-inĩ ya Isiolo kũringana na ithabu rĩa mwaka wa 2017. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.